laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. haray idan jaɓen no jeeya sifaaji makko ɗin kadi annuur kanko woni annoor, kanko woni kadi jalbinoowo. ɓernde jeyaaɗo si jalbiray bi nuuril iman, ɗum ko joomum men waɗata ɗum. hay gooto waawa naadande ɗum neɗɗo e nder ɓernde, ko joomum men jonnata ɗum. kadi ko kanko woni munawwiru samawati wal ard. kala ko woni ka dow leydi ɗo yo jalbu yo jaɓu, ko joomum men waɗata ɗum. kanko woni jalbinɗo ɓerɗe annabaaɓe ɓen, ɓe ɗowori ɓe ɗofti. kanko suɓi ɓerɗe ɗoftiiɗe ɗen fof o jalbiniri ɗe annoora ɗoftagol. si ɗum naati ka ɓernde haray gasi, ko kanko jogii ɗum. Allah subhanahu wa taala huɓɓinan en ɗum ka ɓerɗe ɗen. ko kanko kadi woni almu'ti almani, haqiqatan jonnoowo on e ɗaloowo on, ko kanko tu. heddii ɗum ɗum fof ko sabuuji. seede wona bani adama jonnata, o jonnay haa tawa jooni alaa ko ɗetta. ese kanko no jonnata naa kanko ɗe waawi de ɗo kaari ko dokko machallah. on ɗon ka yaaɗo ka makko o haray ɓutti, hewtuɗo ɗon o yiide tun, so yiidi tun haray haaju moƴƴi. eyi o wona kanko woni jonnuto. seede mum joomen no waawi ɗettitude ko ko jonnimo ñannde goo fina tawa ko kanko kadi yahata nokkugo. ko wonno jonnirde naa kanko. jonnoowo o lannirta. kanko woni jalla wa ala. hino jeeya e sifaaji makko e inde makko alfa'alu lima yurid. ɗum koko gonɗinte jaɓe. on anndi o e jeeyaɗo no jeeyano ko jokkorno ka joomi men alfa'alu lima yurid. ka ko ma jaɓa ɗum. kala ko sattanma wata jaɓu no sattani joomi men kañum. ko ɗum ɗo ni muskila wonɗo duɗɗude ɓerɗe ɗen. piiji ɗi yanante tawa ɗi janɗan ma. faama kadi hiɗi janɗani joomi men waɗowo ko woni wo kon. kanko ay fu janɗanamo. kala ko janɗi yeeso ma alfa'alu lima yuridu, kanko hay fu janɗanamo. fo ko kanko tagi. so tagi haray hay fu janɗa yeeso makko. on yaali ɓe enni ɗiɗo. neɗɗo ko janɗi ka dow leydi ɗo wo, taw so janɗanay ɓe ma o janɗa yeeso ɓe. neɗɗo tagaɗo ko teddi o janɗi ka dow leydi ɗo wo, mo waawi teddude haa o janɗana nene makko e baaɓe makko na. neɗɗo ko teddi ka dow leydi ɗo wo, mo waawi teddude haa o janɗa yeeso karama ko makko. on to rewata waɗa ɗo anndi ko marɗa wo, ko marɗa yeeso ɓeeɗo ko a wonay tum ley. jooni noon joom men taguɗo fof jeyi on ko nu woni ko wonantamo ley kanko. hay bus fof ko tahta tasarrufatihi woni ko ɗum si o woni alfa'alu lima yurid. ko ɗum si nelaaɗo on meeɗaali jiɓaade ko joom men wi waɗu sino laato. on yii ñannde badrin ko 300 fewtondiri e wuluure. timminɓe aalaaji ɓe alaa aala fuy fewtondiri e maɓɓe. ko tawgol hiɓe anndi allahu fa'alu lima yuridu summa fa'ala ma yuriduhu. o laatinno ka nde annabi Musa arde banu Israila haa ka daande maayo, tawi Firawna no raɗiiɓe. ɓe baggiti haa ɓe anndi jooni ɓe yalti. ɓe anndi Firawna anndi ɓe yalti jokkiiɓe. anndi ɓayri gonɗinal kesal holnaaki. gonɗinɗo kesu o holnaaki. ko ɗum so haanaaka acceede kanko tun gonɗinɗo kesum koye joge tambite semmine. ko ɗum gonɗinal ngal ɓe mari ngal haa annabi Musa wi wa alallahi fatawakkalu in kuntum muslimin. ɓe nganndi ko muslimin annabi Musa gollitirani ɓe ɗon na mu'minina. in kuntum muslimina ɓe wi aw men jaɓi. wa alallahi tawakkalu in kuntum muslimin ɓe wi men jaɓi, kono hum muslimun. ɓay ɓe ari haa ka daande maayo. jooni hino Firawna e coggal mum qibtiya foppo baggitike. no jogii aalaaji mum e ndagaaje mum e kaafaaje mum e kucci mum e fof no timmi. banu Israila ko fii wicciiɓe yalti nder to. woɓɓe a ittaalkooje ko mahintu. ɓay ɓe ari jooni ɓe ari haa ɓe hewtii ɓe yii maayo. jooni kamɓe ɓe anndaa doole joomi meeɗen ɗen no hewti feerugol maayo feƴƴa. ɓe anndaa ɗum. faamu maɓɓe ngun hewtaali ton e ko joomi men waɗata ko. jooni ɓe yii alaa ko takkoree ko maayo ni. si a jokkii sera maggo on o iwtiri yeeso on woɗɗondirta. on fottay woni ka.
ɓe wiile miijataake yiltagol jaɓɓooɓe a jooni noon e hino ka daraa ɗon faaɗi firawna yimɓe mum kadi hayniiɓe wi jooni ɓay tumɓe ari haa ɓe darike alaa ka rewe jooni taw hawju ko kuccum waɗetemɓe doyi dogudu yo accu wuggagol yo accu doyi jooni ɓe dariki gasi ko haa ɗo laɓɓayno ɗen ɓe ɗo sen tawiiɓe ɗon ko morso watten son faalaɗen waa he jooɗaade ɗo waɗen ko faalaɗen taw alaa ka ɓe rewa jooni alaa ka ɓe laaworo hiɓe ara tun hiɓe ara ha jooni ima noon no duɗɗude ayi fa alulima yurido on tawi ɗum hewtaali ka ɓerɗe jooni ɗo miijooji ɗi yehi haa ɗi faami joomi ma en no waawi dey no waawi ko waawɗo kono ɗo on andi no yana e ɓernde julɗogoy e piiji yanayde e makko joomi men no waawi de mi sikkitaaki ɗum ko waawɗo dey kono ɗo wowru ɗo waawata ka hay si a wowlaali ɗum ka ɗenngal ɓernde nde fiɓii ɗum jooni noon ɓay ɓernde nden fiɓii ɗum ɓe yehii ɓe arii tawi ɗum yo firto wata fiɓo ton ɓe ronku no fiɓo no firto no fiɓo ittu ɗum hoolo joomi ma awa mi hoolike mo kono ɗo anndi ɗum ko ɗum woni fiɓa firta on min mi hutaaki mogoy miɗo anndi kanko alaa kulli shay'in qadir kono ayi ɗo ɗum ɗo no piide ɓernde nden yaha ara ɓe tawi ma ɓe tutta ɓe wi ya Muusa annabi Muusa wi naam ɓe wi inna la mudrakun ko ɗum ɗo ɓe hooli noon ɗum ɗo ɓe ettino wata fiɓo ton jooni noon foolii fiɓike tawi jooni ma ɓe tutta inna la mudrakun laamul qasam la min wondi hannde on min wondiri taguɗo on wallowo fof waawɗo on min wondirimo kanko hannde ɗo on ɗo waawaɗo ɗo on hannde men nanngama e yilamul kasam mo ɓe addi on ene ɓe hutiti joomi me en kako faamu maɓɓe ngu woni hewtaali ka ɓe haani mo anndude ɗon faamu ɗum hewtaali to ɓe wi ɗo on ko lammudra kuur hannde laama haala annabi Muusa ɓe maaki kalla tagoto e mon fillito wowlugol ɗum woni kalla kalimatu zajar tagoto fillito ɗum an fermo hunduko maako ɗum woni kalla ta fillo mo wimi kalla ta fillo awa gasi mi deƴƴi wimi ɗo wimi mo hunduko maako ɓe jaɓaali goto wowlita ɗo ko kalla honno firti tagoto wowlito onon ka fokkintinɗon en ɗon ko hala kuye kalla deƴƴe inna ma'iya rabbi sayahdin min ko kanko innimi arduɗo o yebata on heɗolen mo deƴƴe Muusa ayi ɓe wimi deƴƴu tagoto wowruɗo inna ma'iya rabbi sayahdin ɗo noon ɓe tiiɗa gondinal ɓen bambay juuɗe jinda ɗoynna sayahdini ɗo sayahdini ɗo awa gasi innama ya rabbi sayahdini kono yiyay ɗo en anndi Abdoullahi ibn Ubay ibn Salul ko ɗum waɗuno nelaaɗo ñande ɓe asata handak on anndi ɓe feccuno ɓay ɓe tappi yiite yalti bimana pikasi on tappi hayre nden fetti ɓe ɓanti ɓe maaki Allahu akbar ɓe maaki joomi an hollilan diina an kan naatoye ka pale Kisra ɓe soppiti fetti kadi ɓe wi kadi Allahu akbar joomi an hollilan diina an kan naatoye ka pale maliko Rome Faris eyi asen tu naafiqiɓe yaaduɓe Abdoullahi ibn Ubay ibn Salul e yaaduɓe maɓɓe wi wo nanu noon joni Muhammad fimum no hulɓini wo kanko joni naari hiɗen huuɓa en ala wawde hayno yaltiren en ala ko ñaamen en ala yaltude ɗen asude gayɗe fiita en tawe ga wo kanko joni ko pale Kisra waru an anda o anda Kisra o anda ru pale ɓen wonno ka wonan
ɓe hoolino ɗum nden ñande ka fewndaɗo kon ɗum ɓe nawnuno ko alfa'alu lima yurido wonnoɓe anda hari hewtali ka ɓerɗe anna allaha fa'alu lima yurid ɓay non joomi men holli banu israila ko fa'alu lima yurid tawi ko faala koye ɓeeɗa susu ɓe ara ha ɓe ɓatto ko suynugol sabu si ɓeeɗa dandano law ɓe arayno ɓe daro ɓe ndaara ɗo tay mukko ɗo tay mukko sabu en andaka ɓe ukkori ay en yi'a lawon la joomen suynuɓe ɓe ari haa hiɓɓi kim tawi joni heddike nangugol woɓɓe joomi an nidrib bi asakal baha Musa tappu maayo o tappi fan falaka laawol heɓi o wi yoɓe naata ɓe naati ɓe jokki ɓe waɗi bolol ɓe yehi andi joni no naatude tun ko suynugol ngol ni andi dammul somme hu sa waɗani ko lanɗan e paaniwal ko gandata ha ɓornako naati yehi sakkitiɓe naatude ɓen tawi ɓe ya hewti nangeɓe ɓe ko ɗum ɓe naatiri ka maayo daro an daro wi mi ala darani ko ni kurtu ha ɓe ukkoyi kamɓe kadi ukkiɗo o jomumen deƴƴini maayo ngo ɓe naati ɓe an mi nangoyte an simi hewtike ma ɗon ande andi ɓe anda hey ceerno hey kuura wona bonbon ka on andi kuura on andi bonbon Sénégal ɓenna tangal koko pay ko sodata hara no waɗi lekku uddita maɗɗo muyta hoore mboddi ko ɗum na ɓe anda ɓe ukki ɓawo ɓen no jokki joni hakkil buuminoke ko honno ɓe ukkoriɗo ko ɗum woni suynugol ɓe ukki joni hiɓe raɗodirde nder ton mo ɓe no haɓɓiti nangay oya wonɗo yeeso no haɓɓiti a hewtata kolan ɓe no jokki naati ha sakkitiɗo on naati attiɗo on yawto yaali e kepti a jokkuɓe Fir'auna ɓen sakkitiɗo jokkude annabi Musa on yawtoy tun hikkuɗo ɗon fi nangugol mo on jawtali tun sakkitiɗo ɓaawo to on tumbi tun jomum wi maayo ngon konti golle ɗen konti ngo wi ko wowi kon honno ilugol ngol ha joni ɗalanɗo ɗon a ilani ngo ila ceerno ko yoruno watti hoyde koyɗe tippo a ɗo no kaani ka ɗo no laba ko ɗo tippora seeɗa andino kadi baggitaki fewɓe yehi nde wootere ko tawgol alaka yiltore alaka yawtire alaka takkore joni no unede ka maayo nde mayde no hulɓini nde mayde ndeɗa utta haray a maayi fayda kulol ɓe yaarini ha Fir'auna tigiri joginoɗo ɗi fof wi on ana rabbukumul aala ma alimtu lakum min ilahin gayri ɓayro yehi ha o tawi joni peheɗen fof uddi laawol heddaki o wino amantu min Fir'aun amantu maada amantu al yawma tu'min o Musa jokkodiri o son jokki tun a wallinoye a wata yultinoye ɗo amantu honnum amanta nafsaka aw maada ma wawla ɗum amantu annahu la ilaha Fir'aun illa alladhi amanat bihi banu israila anta kunta min alkafirin hatta al'an la alyawma wa ana min almuslimin Fir'aun ceerno artuɗo ɓaawɗo o lappay dande joomi men son jokki tun seeɗa tun a wallinay dande ndaare ɗo fingitotoɓe kutukutunoɓen fof ko ha seeɗa so joomi men jonnimo kullum wiyete ko nawnaare o taggorewa katata ka inne joni allahu akbar ɓen hande sa yiɓe a tawi no yurmi aduna no hawni hande ɓen kowoni wo koyeɓe walle naaray hatti na a ɓelle hari ko kakara neɗɗo ɗum heddatako ne heddatako si Fir'auna sakkitori wiide wa ana minal muslim mina
awa artuɗo ɓaawɗo jokki laawol makko ngol o tappoyay ɗon ko woni tun o tappu fewndo ka nafata tawbatuhu kana ba'da fawatil awan andi at-tawbatu tuqbalu ma lam yugharghir al-insan ko haɗi joom men jaɓana fir'auna tuububuye wona tuububuye ikhtiyari o tuubi ko ittirari tawɗo joni ko ma tun irrite joom men noon jaɓata ma on tun a suɓoto so jaɓa so woluno ɗum atto ukkade ka ndiyam la taballahu alayhi kono ɗo andi o wowli ɗum o wowla kon to hokkiti maayugol ko ɗum haɗi o jaɓane haray almuhim ɗeɗo inɗe ko wonɗen ɗe jangirde karamo koɓɓen ko wonɗe sarhirde koyen andu mangu joomi men ngungu timma e haqqille men ɗen on say hara ala ko yananta en haqqille ɗen hulita fewtugol e makko fiiɗum hara ala ko yiyeten jiɓoɗen taw simo waawi ɗum hara haqqille landata ko ɗum ka si haqqille ɗen felliti himo waawi kala ko woni ko ɗum dartotoɗa ron ka motorade hay fus ko ɗum si salafu salih hino jeeya e needi maɓɓe ɓurndi mawnude hakkunde maɓɓe e joomi maɓɓe toragol ko needino summa ma al iftiqar feññingol faale feññingol yankinaare timmingol kadi neediiji ɗin no jeeya e neediiji neɗɗo ko ardinta o toro allahu tabaraka wa taala suɓugol mo waktuuji ka sappina jaabingol wano jemma ka wennaango wano siko juma ɓaawo alansara si tawi ko wano ñalɗe ɗen wano arafa si tawi ko nokkeeli ɗin wano makka ma madina nokkeeli tedduɗi ko nokkeeli ka du'a jaaboto ma ɗum e waɓutuuji wano ka nder julɗeele ma ɗum ka ɓaawo julɗeele ma ɗum tigiri fewndo marɗa haaju on ko landi tun timmina needi ndi no jeeya neediiji ɗin neɗɗon o yankino o wonda e laaɓal o fewta qibla ɗum ɓuri moƴƴude kala ko newanima si newi ka ya toro wondude e fewtugol qibla waɗa ɗum si tawi newaake hara ko angal newa gongol kono si fewtugol qibla ngol newaaki du'a on haɗataake ko jeeya ɗum e mo kammilatil adab si newi ke neɗɗo nayi toro hara fewtade qibla o feññina kadi faale nelaɗon ko jannguɗen gurdam maɓɓe kon fof ko ɓuri ɗuɗude kon sa ittiti a taway kaɓe tori woɓe watta e ɗon wa rafa yaday ɓe ɓanti juuɗe maɓɓe ɗen ko ɗum si imamu suyuti ɓe maaki raf'ul yadayni fi du'a'i min al mutawatiratu min al ahadith ɓe maaki fillike ɗetti e nelaɗo ɓantugol juuɗe ka du'a ɓuri temedere sahabaɓe maɓɓe ɓe hara goto ho kaka woni yi'i wowli hara na kaɓe tummodir joni noon si tawi wi'ama ɗum ɗo wata waɗu wallin toro ɗen andi ɓe wi toragol juuɗe ɗen no waywa miran hu karmo koɓe tarbiya ko ni ɓe waɗiri wo ɗeɗo juuɗe ko ɗeɗo woni miran hun toror kun ko joomi men jogi ko a addora miran hun si toroɗa ka joni si a addori kum miran hun ɗo a tuɗi hay siko neɗɗo waɗante ɗon yer ko heƴata ɗon ko si o waɗanima ɗum ɗon ɓe wi kadi wata jaɓu o waɗane ha gayna hibba ɓe wi mo ɓanti juuɗe mum torike ha gayni harana ka nder julde few ka nder julde tabitali e nelaɗo few tabitali kadi e salaf few imamu nawawi no makiri noon fittugol juuɗe ka yeeso mum e nder julde ɗum ala nokku taguɗoto kono ka yaasi julde kala ka tabiti newnede ɓantugol juuɗe ɗen newnantake neɗɗon yo ɓantuɗe o toro ha o gayna joomi men waɗa ɗon ɓay a moƴƴinayi sikke o waɗi kaɗa suusi torade ha gayna wiya o waɗali ɗa suusi kadi torade ha wiya o waɗi kono hino hibbu joni noon ɓe wi ɓantowo juuɗe toro maɓe mana arota o toro ha gayna hara ɓantata juuɗe ɗen mo waywa arɗo toragol alaka waɗa si goɗɗo ari ɗo joni ka galle o inni hara miɗo yiɗi o ngokkoran ɗon maaro seeɗa sino woodi ma sukkar komi turbana ɗo pay koye ko ittirɗum koje ɓennawa adde ka waɗa toon addi ɗon ɓenna mi addorade kami waɗa dey kono no ɓennata addoy ka waɗe joni noon ka waɗeteɗo woni juuɗe ma ɗen ɓe wi si a ɓanti noon juuɗe ɗen kadi a torike
nelaɗon ɓe make hadis selluɗo inna rabbakum hayyun karimun yastahyi min abdihi an yarfa'a yadayhi ilayhi thumma yarudduhuma sifra jomi watta joomi men jaɓata jiyaɗo ɓanta juuɗe mun ɗen fewtamo fi haaju mu'um mo tawta joomi men ala haaju e ɗum toroɗamo on haaju hara o waɗantama ɗon ko toriɗamo kon o watta ɗi jonno si a felliti o waɗante ɗon ko toriɗamo kon haqqille jaɓa yo waɗane ha gayna hibba si a ari ka ɓeeɗa ɓe ni addoy ka waɗa a addi ɓe waɗi ha ɓe gayni a hibbi a junnitimo a hibbi ka tande maɓɓe ɗon a yehi si a artoy kadi ɗon fi goɗɗum ngo hay sa addori ka waɗe honno gollodirirto na o jonnatama goy oyna acca menen men ñaama menen na ko hibbe men ɗaɗɗi ɓe wi juuɗe ɗen kaka waɗeteɗo si a hendike sa gayni torade tun ko ya heɓu yaqin ko alda e sikkitagol wondema jomumen jonnima ko toriɗama kon o waɗi kadi ka juuɗe ko faalaɗako joni noon ta hibbu ɗum mawnu ka yeeso ko waɗi ko yeeso ngon ɓuri teddude e bani adama ɓe wi noon ko jiɓini ɓe wano imamu nawawi ɓe maaki ko jiɓini ɓe ko wi o fittata juuɗe ka yeeso fi du'a sa landike mo fi honɗum ona kanko ɗum ɗon labaka ɓe inna joni an siɗa walade honno warrata neɗɗo sino walade min adabi nawi maɗa yafal yajima u bayna kaffayhi ka o moɓidira juɗɗen ɗiɗi o wurta o tutta o janga ha o gayna si o gayni ko ɗum o watta honto mawlata yeeso ngo na o fuɗɗora ka hoore ka o ara ka yeeso jodda ɓandu ndum fof ɓe wi an si a jaɓi mawlude ɓandu ndum fof a salike mawlude yeeso ngon tun yeeso ngon koye ɓandu ndu jeeya aɗa ya famade ɓe wi fi honɗum ɗa nelaɗon tabitiɓe waɗi ka sahih bukhari ɗa kadi mawlugol yeeso ngon ka du'a tabiti e maɓɓe ɗum tabiti selli e maɓɓe ka imamu tirmidi e imamu abu daoud bal umar ibn al-khattab maki kana rasulullahi idha rafa'a yadayhi fi du'a'i la yarudduhuma hatta yamsah bihima wajhahu idha huna harfu shart nelaɗo on ɓe ɓantatano juuɗe maɓɓe ɗen ka du'a si ɓe gayni torade ɓe tippinade sina hara ɓe mawli yeeso maɓɓe mon si ɓe tippinade joni noon ko heddi oɗo hadis anda jaɓi o no selli ka a jaɓa himo selli ɗum woni haalaka ko luutondirgol kala mo koɗɗen sellugol oɗo hadis woni tawi buy jaɓatamo kono ɗen andi si tawi neɗɗo jaɓalimo wata o salo jaɓuɗo waɗa sabu mi waɗata a waɗata ko ñiiri bare ñawndu wi a waɗata an wona ɗon kono faalaɗo wadde acco waɗa ka en tummindira e ɗiɗi fof ko waɗi se darti hadis on aranɓe ɓen jaɓuɓe himo selli ɓen hino jeeya maɓɓe oɗo ishaqa burrahawayhi saha hada al hadis ɓe maki hadis on no selli imamu nawawi makimo selli imam ibnu hajar kanka bulugul marami sen daari ka kitabu du'a wa dhikr ɓe maki hada al hadis fi sunani tirmidi yataqawwa billadhi fi sunani abi daud fayaqdi annahu hasan hadis on ko moƴƴuɗo imam ibnu hajar no jaɓi ɗum imamu shawkani no jaɓi ɗum imamu sam'ani no jaɓi ɗum ɓeɗo ɓe wi ɓe alaka ɓe rewa ha ɓe ronka wiide oɗo hadisi no selli heddiɓe ɓen cheikhul islam ibnu taymiya ɓe maki kamɓe ɓe jaɓa o hadis no selli ko ɗum mo faami on ɗon faamu o jaɓata mawlude kono noon ɓe jaɓa kadi si a jaɓa ya haɗu la inkara fi masail al ijtihad ka tinnete toon goɗɗo no hani haɗude ɗum goɗɗo kañum wiya waɗata goɗɗo goo waɗata oye cheikhul albani kadi ɓe jaɓamo kamɓe wuridaɓe ɓen oɗo wiyeteɓe izzuddin bun abdissalam ɓe maki kamɓe la yafalu hadha illa jahilun waɗata ɗum sina majjaɗo dina imamu nawawi ɓe maki la alla al ahaditha lam yablughu inda al izzi bun abdissalam ɓe maki haray gurna maɓɓe ɗan ha ɓe feƴƴini ɓe yiyano o hadis ko waɗi ɓe yiyata oɗo hadis ɓe damba e majjere waɗuɗo ko nelaɗo waɗi kamɓe ɓe yaltiniri ɓe ɗum ɗon almuhim no jeeya e ko tawata uddani en dame ɗuuɗuɗe uddugol e juuɗe men damaltoragol addu'a tawi ɗen jangi hadis on nde gandi addu'a huwa al ibada addu'a huwa al ibada
tad'u Allah wa tas'aluhu fi kulli haja ta hebu waktu ma torata ko jomi ma te kadi hino jeya e asbabu ijabati du'a raf'ul yaday ne jeya kon to sabu hajabe bantugol juude de hino jeya e nediji din kadi bantugol juude de joni sa acci sabuji din a acci nediji din a naati kasudu kono nabirta ko aranda ko haray no weli fi haray wela fi haray non al muhim ko be gaynitiro ndedo deftere ngaldo damal ko dettugol berde jiyabe ben natta ka jomi mum be heba haaju e makko kanko tum sabuji din be jogodi sabuji berde den fawo e makko kanko be yowto e sabuji din be yowo e sabimbinowo non be jogi to sabuji din farqun kabir bainahuma hara a fewtata sabu sina tumane iwtuda ka jon sabu on hal fahimna Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah tabe maki rafdul asbab humq bimana jahala wa junun ko fetere non wiigol sabu ala da jogi bibbe wana fetere be yalti hanto be yuri na a jombu sebuda bibbe na sabu non wiigol sabu ala da wuri da jindude na hendu wuruda ko nyire mafe na fetere ni wiyo sabu ala ko fetere ni wiugol kadi ko sabuji din wala tapiji din dum don ko shirkun billah be maki rafdul asbab humqun wal i'timadu ala al asbab shirkun billah be maki al ikhlas huwa ittikhadu al asbab wal i'timadu ala musabbib al asbab jogoda sabu on tuginoda e jon sabu on bimana ko ya yahu ka jon sabu on natta berne nen e haaju on fof kama ko torodamo sa immi kedon non huccitana sabu on kono haranatuma ko maji wo ko sabu on andituda ko sabu on fewnanta ko sabu on anduda an a yeggitino musabbibul asbab haray aina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kama haray honto idha sa'alta fas'alillah honto wa idha sta'anta fasta'in billah e riwaya go wa idha tawakkalta fatawakkal ala Allah dido si timmi hara konto ankon da wadde ko dum si tawi dido sen wakkilaki di arti e ngurdan dan wonde go jabobe toragol hara en hersata ka den amata bantugol juude dum ko sharafu non en hulbina non ha tawi en susata kono dum hulbinaaki bal ko woni ne dindi sa hebi kadi jomen jonnima a felliti o wadi mawlu kayeso ko dum woni barki hunde ne ko wadi ko dum dogo Imam an-Nawawi be maki hay Sheikh Abdullah Ali Bassam siden fala hoten ka tawdihul ahkam mabbe ala bulughil maram kam jalladu nayabo e damal kitabu dhikr wa du'a be maki karamo ko be wi mawlugol juude den ka yeso ko tafaulun wa yaqinun anna Allah qad a'taka ma sa'altahu ko yelagol e tanjinagol jomi men jonnima si o jonnima non a hanamo torade o jonne hibba naare tu moƴƴa toro ha gayna waɗan ya e joni o jonnima honto waɗa na a hibbi jango kadi ara o waɗa ha heewa ɓay o wii kanko jaɓata jeyaɗo makko ɓanta juuɗe ɗen hara o waɗata ton goɗɗum a felliti o waɗi ka joni a gayni a waɗi ni kada yi hande kadi honto waɗɗa na ka leydi jango kadi ara o waɗa ha heewa gayna waɗani hande kadi honto waɗɗa a hibbi imma a ari a addali ka waɗe a toñi hoorema ma ari o waɗi ha felliti o waɗi heewi a hibbi ka leydi an ñande oɗa arde jonneɗa hibba ma ñande oɗa arde ala ardude ko waɗe ka waɗeteɗo o harayno manki te kadi feññingol e juuɗe joomi men haaju neɗɗo wata haɗude ɗum ko uddugol en ngal ɗo damal pottini en toragol ndarte moƴƴa ko tawgol en hulɓinama ɓantugol juuɗe en hulɓinama mawlugol juuɗɗen ka yeeso en dogi ɗum few joni en ala ko heddoren toragol joni andi no ɓoyli ha joɗagol to wiya allahumma atini ma as'aluka ya rab allahumma yassir li umuri ya rab haraɗa ɓoosa juuɗe ɗen leyga ayi a suusataɓe ɓantude joni ɗum ɗo wela ɗum hey ɗum wela ɗum hay labaka kono si a ɓantiɗe a waɗi ni tum ɓernde nden hootay ka makko
ɓe wino jeeya e ko asha'ira ruttira e mu'tazila e jahmiya ruttira tawgol hiɓe andi kala torotoɗo joomi men ko ni woni wadde sa waɗi ni omo torotoɗa ko on to fiɓuɗa himo woni joni noon ko on no wi'irta joomi okkoran fiɓa kadi himo leyga haɗi waɗani fewtina siɗa fellitimo ka leydi ga haɗi waɗani andi ɗo ko konngol ma ngol woni wiwde himo ka leydi ga kono finde ma nden e gollal ma ngal si a torotomo ko on to wonɗa wiide himo to ka kammu ɗum ɗo noon no jeeya e ko tawta ɗen hani wattande hakkille almuhimmu ko ɗum ɗo woni darsu on e nde ɗo deftere ta'zimullahi jalla jalaluhu woni ta'ammulatun wa qasaidun fi ta'zimillahi jalla wa ala woni docteur Ahmad bun Usman al-Mazid hafidahullahu ta'ala wa ra'ahu ko ɗo deftere nden gasi ko tawta kon ko nasr ko heddi kon ko nazm ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yoɓe nafire en yo Allah subhanahu wa ta'ala nafire en ko tawata en jangi kon e nde ɗo deftere ko janguɗen ko wana e nde ɗo e hoynana en ɓerɗe ɗen arkisa en hotugol ka makko yondinoromo kanko tun yonnoromo kadi kanko tun kanko jalla wa ala si ɗum ɗon feƴƴi haray en faalete ɗo ɓaynde gasi gila alkamisa aro o jokkitoɗen darsuji men ɗi accittuno ɗen fi sifa ɗiɗo woni hayatu sahaba sahabiyat e sunanul mahjura nde darnuno ɗen ɗen joni yiltidiren ɗe oɗo alkamisa waɗen hayatu sahaba hikkowo ɗon gonɗen ten hayatu sahabiyat hikkitoyo ɗon gonɗen ten sunanul mahjura on fi yo ɗe wawu yadude ko waɗi ko janngugol ngurdam ɓeeɗo ɗiɗo wawata wurnitude sunna ma jiñande sunna janngugol ngurdam sahaba e ngurdam worɓe ɓen nafitoray rewɓe nafitoray ngurdam sahabiyat worɓe ɓen nafitoray rewɓe nafitoray ɗum ɗo wurnitay sunna e yeeso maɗa haray ñanɗa haray satta haray metta wadde haray ko ɗum ɗo woni ko faalete ɗen bismillahi jalla wa ala wargol inchallahu taala hada wallahu taala ala wa alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ba'du wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alihi wa sahbihi wa ba'du wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alihi wa sahbihi wa ba'du wassalamu laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal